Colossians 1 verse 27. Thank you. Ngifundzele ke. uNkulunkulu wathanda kuthi kwadeke kubo kuthi iyini ingqebo nebukhosi balemfihlakalo kubetive lemfihlakalo inguKristu kini lolithemba lebukhosi Lemfihlakalo inguKristu. Kristu lokuphi? Logini. Awukhulume ngathi ubona kubhaliwe. Kristu lokuphi? Yes, awukhulume ngathi kuwe uyakuva naye uthi ukhuluma kancane ngaye. Kristu lokubani? Yes, logimi. Yes, Kristu logimi. Lithi ke lo Kristu lokuwe logimi ulithemba lani? Lo lithemba lebukhosi. Kwateke ingcebo nebukhosi balemfihlakalo. Lemfihlakalo inguKristu logini. Christ in you, the hope of glory. Kristu lokuwe. Sihloko sami sithi Kristu akuwe lithemba lebukhosi noma lithemba lenkatumulo. Kristu akuwe lithemba lebukhosi noma lithemba lenkatumulo. Ngicela kubridge nje kancane ngalele ngithithe ngidalifunza, otherwise ungalibhala phasi eGalatia 6:12 to 14. Stabese ke siyabuya uyangifundzela kuzenzo 2. Lithi ngolabo labafisa kubukeka emtimbeni wabo labaniphocelela ukuthi nisoke khona phela bangete uhlushwa ngenxa yesiphambano saKristu Jesu. Ngobe nemaJuda akakwendi lokufunwa ngumthetho, kodwa bafisa ukuthi nine nisoke kuze phela batetigabatisa ngani kuloko bafuna ukuthi gabatisa. Verse 14 lo ingcikithi kodwa akube khashane nami kuthi gabatisa ngaphandle kwesiphambano senkosi yethu Jesu. Senkosi yethu Jesu Kristu ngesiphambano sakhe live lifile kimi nami ngifile kulo. Kodwa kube khashane nami kuthi gabatisa ngaphandle kwesiphambano. uNkulunkulu ngemsa wakhe tintfo lesinato netintfo lesifuna kakhulu letisinika a certain identity. Tintfo leti sakha kungasi sibantfu laba ngcono laba kahle. Tintfo lesifuna kakhulu. Tintfo letibonakalisa ukuthi yini leyingatimulo kithi. What is our hope of glory? Tintfo lesilwa sishove siminyetelane emithandazweni ekuzileni sitifuna ngodli tibonakalisa ukuthi inkathimulo yethu ikuphi. Ngabe ikuKristu asesiphambanweni noma isekutholeni tintfo. Yini lo ngathi uyayizilela uyayithandazela? Is it what you want or it's because of Christ in you, the hope of glory? Yini lewethemba kuthi ungakhatimula ngcono mawunayo? Yini lova ngathi ungahlonishwa ngcono mawunayo? Injani indlu lotiva uhlala kuyo bathi mabeta abantu bathi wow? Would you show people your house or your Christ?
ungabakhomba umbhedze wakho yini bantfu noma ungabakhomba Kristu wakho? Where is your hope of glory? Uthi Paula, angifunanga ukuthi ingadimulo yami ibe ngulokwendiwe ngetandla tebantfu, kepha ingadimulo nelithemba lami lonke likuKristu losavele akimi, hayi kulokungekho kimi. Mangabe unetintfo njengaJobe, angicabanga ukuthi ukhona kumbe lofike kuleso sigaba leso, uyabona into tonke makuyinanana kuchitheka ngale. Ma unetintfo njengaJobe bese letinto tiyakulahlekela, lo msindo lo wendako usuke ukhombisa ukuthi lithemba lakho lekukhadimula lisetintweni letilahlekile noma likuKristu lokuwe. Christ in you, the hope of glory. Kristu akuwe. Ake sesifunze lama verse lamathe ke Izenzo 2 verse 24 kuya ku 33. Kodwa uNkulunkulu wamvusa kulabafile, wamkhulula etinhlungwini tekufa, ngoba kungeke kwenteke kuthi kufa kumbambe. NaDavide wakhuluma ngaye wathi, ngayibona inkosi embi kwami ngetikhathi tonke, ngoba ingasesandleni sami sekudla kuze nginganyakatiswa. Ngakho-ke inhliziyo yami iyajabula, nemavi ami agcwele imfokodo. Ngetulu kwalokho umtimba wami uyawuhlala ethembeni, ngoba awuyikushiya umphefumulo wami endzaweni yalabafile. Ungeke uvume ukuthi lo ngcwele wakho abole ethuneni. Ungikhombisile tindlela letingiholela ekuphileni, ngebukhona bakho uyawungigcwalisa ngekujabula. Bazalwane, ngifanele ngikhulume ngalokukhanyako ngakhokho wethu uDavide, uthi wafa wangcwatshwa, nelidlisa lakhe likhona lakithi nalamuhla. Njengemprofeti ke athi kuthi uNkulunkulu abethembisile ngesifungo kuye ukuthi uyawukhetha lomunye wesitukulwane sakhe amente abe yinkosi njengaye. Davide abekubone kuqala kuvuka kwaKristu ekufeni, nakathi akayekelwa endzaweni yalabafile, nemtimba wakhe awuzange ubole ethuneni. Yena lo Jesu uNkulunkulu wamvuse kufeni, sonke sibofakazi balendzaba. Asaphakanyiselwe ngasesandleni sekudla saNkulunkulu, wemukeliswa nguyise sethembiso lesingimoya longcwele, lebesethenjiswe yena, wabuye wamthululela kithi. Ngiko lokhu lenikubonako nalenikuvayo. Hallelujah, hallelujah. Ngicela sinake tinhlavu lapha ku verse 31, ngicela ungiphindele verse 31. Davide abekubone kuqala kuvuka kwaKristu ekufeni, nakathi akayekelwa endzaweni yalabafile, nemtimba wakhe awuzange ubole ethuneni. Davide wakhuluma ngeliqiniso lento lasengakayiboni yenteka. Wakholwa ukuthi esihlalweni lakuso kunemuntu lotawuhlala kuso longeke akubone kubola, lotawuvuswa. Lithi ke wabona kucala, kube kukhulumeka bengidawuthi tshela makhelwane ukuthi makhelwane ubovama kubona kucala.
David wabona into okuqala bekubolwa naye David iBhayibheli lithi he died, was buried, and his tomb is here. Lo David uNkulunkulu wamenda umprofeti wakhona kubona tintfo letingabonwa ngeliso lenyama. He saw into the world of possibilities, yet living in a world of impossibilities. Bekahleti eveni la tintfo tibola khona, kepha wabona umuntu aseveni la tintfo tingaboli khona. Ubovama makhelwane kubona tintfo kuqala. Uyaprofeta ke ngaye uthi lendlela lakhuluma ngayo Davide kungathi ukhuluma ngaye ngoba uthi because you will not abandon, ngeke uyekele umphefumulo wami enzaweni yalabafile. Makabonge Jesu longayekelani. Uthi angeke uyekele umphefumulo wami enzaweni yalabafile. Davide ukhuluma ngaye, kepha ukhuluma akuJesu, ngoba nguJesu lona longakubonanga kufa, ngathi akabonanga kubola. Kepha makhuluma uthi uthi angizange akubona kubola. Besingaba nayo inhlitiyo yekuphasela noma ngemithandazo ngetifiso tethu, sithi phasele kulesinye isitukulwane, sikuphasele kubantwana bethu, sikuphasele kulabanye bazalwane. Lokhu lekungenteka kuyimthandazo kutifiso ukuphasele kulabanye, kuthi noma wena ungeke ufike kuko kepha ukuphasele kulabanye. Singabi ngugubhela kwesakhe kakhulu, singathandazeli kakhulu ukuthi konke kwentekele thine, ukuthi ngifuna ipromotion, ngifuna imoto leti ngitheni, ngifuna indiza, uke ubukele omunye nje uthi uyathi ngubona usendizeni futhi hayi passenger seat ngubona uyayishayela. Amen daughter. Amen. Uthi uyathi mangubuka wena ngikubona usetulo esitezi lesinetitebhisi letintongo telako so, futhi ngibona indlu yakho inelikheshi. Esikhundleni sekuhamba ngiyoclaima kwami, ngiyoclaima indlu yami lenelikheshi, ngiyoclaima isitezi sami, ngiyoclaima imoto yami, ngiyoclaima indiza yami, ake ulingise David ethi ngibona umuntu usesihlalweni akaboli nekubola, yize yena tawubola. Uthi kepha nginemuntu la, lo muntu akadliwa lithula, akadliwa ngumhlabathi. Ngimbona lo muntu uvusiwe, kusete kona labavukile, nanami ngineliqiniso ukuthi ngidawumitwa ngumhlaba, kepha I see someone coming from me. He is still far, but I see him before any eye could see him. Ngimbona liso lingakamboni, ngimbona akanambethu, ngimbona akanasibungu ngisho sinye, ngoba uNkulunkulu ngimbona amvusile kulabafile. We bless your name, Lord. Amen. Amen. Can every young person stand up, please? Wonke umuntu lomusha, lomncane, on your feet, on your marks, get set. May the good Lord qualify you where the world has disqualified you.
May the Lord open what man has shut. May you have what you have not dreamt about. Ake unambithe lokungekho ekhaya kini loke wakunambitha. May you have the spirit of excellence by the Spirit of the Almighty God. Amen. Amen. Ngingahlala phasi ke bazalwane. Mawungamhlola Davide uye la bewungalingisa mine kube bengina Davide bengidawuthi Davide David uyathi ucale kuhema kuhema phela lo kubona umuntu angikaboli ukubonephi kwendeke nini kuphi wathi Davide yes I'm not talking in my mind I'm talking out of my mind but in the spirit of God ngikhuluma ngamoya waNkulunkulu sibohle sitihema leti ndoda kaNkulunkulu ebazalwane ake ube ngilesi ihema setino tasezulwini yeah la kungenabonza khona uthi hayi intawuvuleka libonza glory to his name uphume kumdustbin lekungendeka labanye bakufake kuwo exalted to the right hand of God usho njalo 33 uthini verse 33 32 33 uthini ma yena lo Jesu uNkulunkulu wamvuse kufeni sonke sibofakazi balendzaba awumeke ufakaza kuthini David ufakaza kuthini kuthi Jesu wavuka uvuke nini ngani uvuke before David noma after David kukhona yini umuntu lofakaza afakazela umntwana angatalwa nekutalwa athi ha ngimbonile mina ebashukela lo angatalwa nekutalwa kepha moya waNkulunkulu uhlola into the deep things of God uhlola into letijulile uthi David I can confidently say I'm a witness ngimbonile avuswa ngamoya waNkulunkulu uma sitawudependa in our good thinking our philosophy sidepende kulesi kubonako kulesi kuvako we will never taste what God has prepared for us what God has prepared for us amen sewuthi ke kulo 33 asaphakanyiselwe ngasesandleni semudla saNkulunkulu uthi lona ngimbonile asaphakanyisiwe Jesu akatalwa akafi akavuki uthi mina ngimbonile ucedzile sewuphakanyisiwe 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 sitothola lokunengana kule nkulumo lela kuzenzo kepha ngicela kuyethula kule singeniso sami ngekushonako lokulandzelako kwekucala sikuthola kuJohane 12 verse 17 kuya ku19 khumbula Christ in you Christ crucified and in you the hope of glory Johane 12 verse 17 kuya ku19 esifakazile leso sicubu lesasinaye ngesikhathi abidalazaro uthi aphume ethuneni amvusa kulabafile ngiko nje lesicubu seda samhlangabeda ngoba sasesivile kuthi Jesu wende lesibonakaliso ngakho abaFarisi bakhuluma bodwana bathi niyabona yini ukuthi shengathi asenti lutho live lonke liyamlandzela lo muntu baFarisi
bafarisi bathi lokhu lesikwendako sibamba tinkonzo silethe ama sacrifices imihlatshelo imihla ngemihla sikhuthata ukuthi bantu bagcine umthetho kepha bathi niyabona yini lokuthi lo Jesu lo ulihlupho ngoba wenta ngathi siyadlala wenda umsebenzi wethu ngathi ulide niyambona yini lo Jesu ukuthi uyinkinga kule religion yethu he is a threat in our religion ngakho ke ake sithole lisu letindzaba ke ukuthi ayobethelwe esiphambanweni tabangwa ngulokunye kwako emkhathisini webantu kwabangwa abantu lebe babona ukuthi ibhizinisi yabo iyabaphelela bantu balandzela Jesu nyalo abakhulumi ngetifundo tabo bakhuluma ngaJesu ukuthi uvuse Lazaro futhi lo bakhuluma ngaye kulesikhathi lesi lo Jesu bekade gibelele imbongolo kepha bathi ayikhona man lo muntu lona utaba luhlupho uma singamyekela mangabe singenayo inhlitiyo yekulandzela Jesu sincerely Jesu uba luhlupho kithi uba i-threat empilweni yethu Jesu mangabe awufuni kulahlekelwa can live la uNkulunkulu lithi kuya umsitano umuntu kuzuza live lonke onakalelwe kuphila mangabe uhambe ubuka lotakuzuza kuJesu uba i-threat kuwe ngoba mawufika kuJesu usilofuna ukuthi emva kwami akaditsela bese kuba inkinga yakhe ngiko lokwenda naliyajaha liyahamba liyombuta lidle kamnanzi lilele kamnanzi liyahamba liyombuta Jesu ngimuphi umyalo lomkhulu uyasho uthi nje seyithi ke lelijaha hayi angisadoma ngiyahlakanisa yini lizejaha uyathi enkosi Jesu makukhona umuntu othiwa uthola 100% ngidangilo sembi kwakho ngikwende konke lokho bengicabanga ukuthi unalokunye kanti sengicedzile wathi Jesu okay asikupractice ke hamba uthengise ngako konke lonako wakhubeka ahlangane naJesu wakhubeka amvile Jesu mangabe ureligious ngekwadi emavesi Jesu utaba sikhubekiso masafuna upractice lamavesi ngola Jesu atawubese sewuba inkinga empilweni ngoba akafuni ilip service ufuna inhlitiyo lefuna yena yes bathi lo Jesu lo uluhlupho baqala bafuna kumbethela ngilungisela kuya kwakhe njalo esiphambanweni kwesibili kuJohane 19 verse 16 kuya ku18 Pilato ke wase umniketela kubo ukuthi bayembethele esiphambanweni ngakho base bayamthatha ke Jesu waphuma ethwele isiphambano sakhe waze wefika endzaweni lekuthiwa indzawo yesikopho ngesiHebheru kuthiwa yiGolgotha bafike bambethele esiphambanweni khona kuleyo ndzawo yes base babethela lamanye madvodza lamabili etiphambanweni lenye ngesekudla kanti lenye ngesancele Jesu abesemkhathini wabo verse 18 yebo Nkosi awuphindze nje ekuqaleni lithini Pilato ke wase umniketela kubo lo verse 18 la ekuqaleni kwakhe bafike bambethela esiphambanweni amen esingisini kunelihumusho lethi they crucified him lapho bafike
bambethela esiphambanweni emkhathisini wedilelesi letimbili. Lokubethela bekungasiyo inqubo yemaRoma. EmaRoma ayithanza le practice layikhanza yendiwa ngulabanye ngoba beyikhona kudila kamnanzi nebantu labatinhlobo leting2. 1, umuntu lobekasigcila asebenta kumaster wakhe, kumphathi wakhe, kuboss wakhe, bese sewuyaganga bekabethelwa esiphambanweni kuze kuthi kutokwathi wonke lomunye lesigcila ukuthi khawula uthi mfo ungacali, babukisa ngabo. Okwesibili, umuntu livukela mbuso lobekaphazamisa kube ngazuthi liphekula sikhuni ufuna kuthatha umbuso bekuhlekiswa ngaye abethelwe esiphambanweni ukuthi wonke lo yawukaphakamisa elidolo against umbuso uyawulenga esiphambanweni. Lokho bekuyindlela yekuletha kwesaba kubantu, kepha kuletinhlobo leting2 tebantu Jesu akaqualify nakukunye kwabo ngoba kude imaster layivukela Jesu. Kwesibili, azange avukele umbuso, azange ngisho ahamba lapha chamuka bekathi gibelele imbongolo hayi lihashi, bekathi gibelele imbongolo bantu bendlala impahla phasi benda lokwa nalokwa. Jesu bekede iarmy, he had no army, bekungagijima imasotsha nabo zibanibani eceleni. Ngakho ke he was not a threat at all. Kepha bamikisa esiphambanweni. Lokubethela Jesu bebangati lokuthi inhlakanipho yaNkulunkulu maKorinte kucala sahluko 2 ngendeka likho lapho maKorinte kucala sahluko 2 verse number 8. Ayatiwa ngisho nangumunye webaholi balesikhathi salamhla ngoba kube bebayati ngaba bayibethelanga inkosi yengadimbu. Yes, lemfihlakalo ya Kristu kuze atoba kithi abe lithemba lengadimulo. Bebangayati lababusi, labafarisi, labaholi nemaRoma bebangati lokuthi lokumbethela Jesu kutabamosha. Bebangati the worst thing into lembi kakhulu ngelulwimi nekusebenta kwebantu bekuliplanela kaNkulunkulu lelihle kakhulu ngesento lesibi kakhulu lesentiwa ngumuntu ngetandla takhe based on his ignorance. Yena acabanga ukuthi uhlakaniphe ucedzile akasuse nangumuntu lo yi-threat bantu sebalandzela yena baphe uvukile ngenxa ya Jesu bathi bayamsusa abambethele bahlekise ngaye kuze bantu batokhawula lokulandzela lo Jesu abayomlengisa kanti abathi ukuthi Jesu ugadze kuya esiphambanweni ngoba uthi mangiphakanyiswa ndabathonsa bonke. Bekuselide leli bebalibona
bebathi bona umhlaba wonke uyanyakata ulandzela Jesu, ake sithi get rid, ake sende abe lihlazo ngekumbethela esiphambanweni, bamngcunula bamfaka umchele wemanyeva, kanti lezulu liyajabula lathi waze wafika endzaweni la kuthiwe khona, waze wabonakala esiphambanweni wonke umhlaba utawunyakata ulandzele yena. Lo ngimile embi kwakho, the whole world is moving under the name of Jesus Christ. Lo Jesu lokwathi ngathi alenge esiphambanweni kube akalenganga, ngabe walandzelwa ngilabo labambona mavusa Lazaro kuphela, kepha mina nawe simbonanga mvusa Lazaro, kepha akambone lenga. Inhlakanipho yaNkulunkulu ibulima kubantu, bulima baNkulunkulu bendlula inhlakanipho yemhlaba uhlangene. Mabambeke esiphambanweni bebeneka silima, bebeneka umuntu longenamandla, kepha uclaim athi inkosi, bathi ake sikubeke esiphambanweni siyobona ubukhosi bakho. Bebakhombisa ukuthi kude la ngakwenda Jesu, kude la ngamsindisa, uphethe uthi ungumsindisi la, ake phela ngekho loya athi tisinzise wena usinzise nathi. But awumangaliki emandla ekusindisa kwethu achamuke ebulimeni bekulenga kwakhe esiphambanweni. Mina ngithi bulima baNkulunkulu lobungu-negative 100 bendlula inhlakanipho yemuntu emhlabeni lengu-positive 100. Ngesikhathi kuthiwa uNkulunkulu ulibele kakhulu, ngilana emandla kakhulu khona. Lana wakwambona umuntu wacimeta athandaza, baba lo ngcwele ngiyabulima lo ukhuluma nemuntu ucimedile. La kunebulima baNkulunkulu khona, ngila kufihlwe inhlakanipho yakhe. Kubulima lokuthi give, it shall be given. Can live lithi keep, you shall have. Jesu bekadzinga siphambano kuze atocitha emandla ebabusi, acithe sihlalo saSathane. Bekadzinga siphambano kube wathi batela waphathela beyingeyilungelelo. Kwathi ngathi kube nebantu abanelidlame bathi sifuna kumlaya, sifuna kuhlekisa ngaye. Yemzalwane ngicela ukukutshela mahala, free of charge. Rejoice uma uvatikide ukuthi uyalengiswa esiphambanweni ngenyalo, ngoba kunengadimulo yakho lengeke ibonakale ngekuthi ufakathayi, lengeke ibonakale ngekuthi usebenza kahle uyahola ekupheleni kwenyanga. Kunengadimulo letawubonakala ngesikhathi ulenge esiphambanweni. Yes, uyathi esiphambanweni kwaba ngila kune platform khona Jesu la akhuluma emagama wathi babe bathethelele. Lawo magama lawo abengeka lunga wakhuluma sezulwini, abengeka wakhulume alunge asephathini. Bekudzingeka abe inhlekisa, bathi benza bamhleka, achinsika ingadi bamkhumulile tembatho, asele nekwembatha lokuncane lokufihla fihlile, asele lapho alenga asemkhathini kuthiwa
ayikusho ukuthi ngilesikhulu sigebengu nasiya sisemkhathini kwabita ukuthi abe in the thickness of things kuze atomemeta kahle kuhambisana and actually go against what he was experiencing amemete athi babe bathethelela bakwathi labakwendako. Yebazalwane, inzethelelo yakho nami lesingapha lomunye umuntu lizulu lithi amen kuyo ngesikhathi uva ukuthi wazi wangihlaza bani, wazi wabukisa ngami, wazi wahlekisa ngami. That is when la ukhuluma babe bathethelele la uthethelela khona ngekuthethelela njenga Jesu. Akusiko lokuthi let me cool down, things will be better. You don't forgive like Jesus when things are better. You forgive like Jesus ngesikhathi kuqinisika ingadi uyinhlekisa uhamba ngathi uyagcumukela la. Uthi babe bathethelele abakwathi labakwendako. Uyambona abakwathi labakwendako, uyabona ngathi kubulimi. Uthi hawu Jesu, hayi Jesu kahle kusiphukude. Usho ngani uthi abakwathi labakwendako? Labantu abakuhambisa enkantolo bakufaka lapha nalapha. Solo usho uthi abakwathi labakwendako. He was covering their shame. Wathi abakwathi labakwendako. He was covering their shame. Can we have more saints who have the heart of Jesus to cover the shame of others other than to expose the shame of others? Go Isaiah 53 verse 2 na verse 3. Inceku yakhe yakhula embi kwakhe njengelihlumela lelithambile na njengemphansi emhlabathini lowomile. Yayide buhle noma bukhosi kuze ikhange kuthi sisonzele kuyo. Kuthwebele lokho. Kuthwebele lokho. Nga red, mangabe sewakudwebela nga red, thola blue. Mangabe sewunaye blue na red, thola black. Qaphele lingacishi nje. Thwebela abenganabo ini buhle nebukhosi. Yini Jesu avume kuya esiphambanweni ngilokuthi bekade buhle, bekade ingadimulo. He had no reputation. He had no good name to protect. Bekade buhle kuthi la avela khona kuthi hayi unyathela shisa mine nawe. Bekade buhle kuthi bantu bebangamfuna bagijime baye kuye ngenxa yokuthi Jesu bekade buhle, bekade ingadimulo la bekafuna kuyivikela. Wathi yekelela waya esiphambanweni. Jesu bekangakatakheli ligama lelihle. Ngiyatha khona emavesi nyalo nakule ngusho bekangakatakheli ligama Jesu, bekangakatakheli angiphinzi, bekangakatakheli ligama lelihle labakeva ukuthi bantu batawuthini ngoba yena kaze atsotse umuntu, yena kasiso sigebengu, yena kaze avukele umbuso. He had no name, he had no beauty to protect, he had no reputation. Kungako waya esiphambanweni. Ngiyathandaza kuthi kusukela la kimi kuye emva kwami kuye embi kwami emaceleni
sesike siphile njengebantu labede reputation labede buhle lesitabuvikela ngisho ngabe siyedzelelwa uyayathi imsindo leminye lesinayo siba ngathi sibahle kakhulu kunaJesu ngoba mabasho nje bathi kuthiwe kulahleka inkukhu ngale kamakhelwane bese bathi uyathi simbone wengcela ilahleke nje emva kwakhe iyabe ithethwe nguye yelele bese liyefika kuwe leligama lekuthi hambe nawe yelele bata noma uhlala uhamba kancane so ucala kusha batangibona kahle batangiva kahle uthini mina lo ngicela usike la uyithathe we are too holy ngange ukuthi siyakuva lo ngazi ukuthi kuyangihlaza hlaza usho ukuthi sewungcwelanyana kwedlula Jesu kuthi sewunelutho wena lo ufuna ukuliprotector angikaze mina utangifunza umconze lamhla kuthi kubantu abendiwa nje ngabe mincane imisindo lesinayo kube siyafunza kuba njengaJesu unfortunately sifunza kwathi iBhayibheli kunekufunza kwathi Jesu ngiko sitawusebenzisa emavesi kushayana esikhundleni sokuthi sisebenzise emavesi kwakhana Jesu uyalenga esiphambanweni uthi kude bohlele ngibovikelako it's okay bayedlula labaye bamthela ngetinhlamba mawulifunza kahle lisho njalo uthi labaye bebendlula bamthele ngetinhlamba athi Jesu it's okay noma labaye bebathi uphingile labaye ngiyakhumbula ukuthi bebathi uphingiwe kepha Jesu wathi okay it's fine Nkosi yami ake basho kuwo ake babhedzele ngakubo ungaze ufune betindzaba ukuthi bayokhokha kahle nisho kuthini niyithathephi nguba nisho ngani you have so much good reputation sewumuhle kakhulu mfundisi usho ukuthi angitiyekelele nje mangabe ufuna sidiscuss lokho asibe la pulpit mase ngehla seyishintshile insalo nyalo ngokutshela umlayeto waNkulunkulu kuthi Jesu lolo la kuwe lo lithemba lekuthi tindo titawulunga lelithemba lengadimulu he had no beauty he had no reputation he had no name bekede ligama lakanokusho latawulivikela awumine Alliance Kwaluseni Alliance Church uma bangake bakhiphe tindzaba bathi leli bandla liyathakatha yelele ngithi ngiyabona lapha athi witchcraft at Kwaluseni Alliance yelele bangomine bathi umfundisi back to sender ngiyacoca nje ingane kwani letinye teliciniso ke phela ngisho bathi back to say yelele kuchamke ngakuphi ngibani losho njalo because leli gama selelikhethelo selifuna ukuthi ngilivikele ngilidefend Jesu ulenge esiphambanweni uthi I have no name to defend call me what you want lo mnye wedlula wathi uyihlekeleli base okay so wendlulile ngibani lo ngibani lomunye wathi wena bakuphinga I said okay that's fine ngibani lomunye kunamathele kepha uyahletinye tinhlamba nemagama uyuve ngathi kunamathele sekuyasinza so uyesindwa ngakutshela ke inkinga yakho ukuthi ubangwa yini Matthew 26 verse 53
ngicabanga ukuthi bengingede ngacela yini mina kubabe angehlisele tinkulungwane letingetulu kwe12 tetingelosi. Kukhuluma bani bazalwane? Jesu. Kukhuluma Jesu. Uthi Jesu kube bengifuna. Uthi Jesu lo muntu lo la siphambanweni ungacabanga ukuthi sinzinzi. Ungacabanga ukuthi ulenga ngoba weswele. Ungacabanga ukuthi ulenga ngoba uhluphekile ufuna ifavor yebantu. Lolo lengako angamemeta kanye kuhaze tingilozi la kusapha ke umkhethe. Sabuke etiketi nemabhluku. Uthi Jesu yebazalwane niyamkhumbula Elijah wabulala abaprofeti abangaki? 400 or so. Ayetwana 450. Niyamkhumbula Samson wabulala amadlozi labangaki emhlathi wembongolo? 1000 ayetwana. Manicabanga Jesu. Nisho ukuthi bebangamehlula labantu. Samson unemandla kwedlula Jesu. Uthi Jesu niyathi kuthini? La siphambanweni kahle kahle. Ngithi bethele angabanjwa ngini. La siphambanweni ngiyadilengela angilengiswa ngini. Kube bekungini ngithi ngilwa nani aningadi ngathi bani. Yebo ungabe uthathela phansi bantu. Aningadi ngiwekhabo bani. Anate ekhaya kimi ekhaya kithi ukuthi emasotsha khona anjani futhi ahlala aready abuke la ngikhona khona at the tip of my finger, at the click of my finger kungahaza tingilozi la. Uthi Jesu kuwe wengithanza bengakwenda lokho but uma bengenta njalo kunemuntu bekangeke athethelelwe. Kunemuntu abengeke asinziswe. Kunemuntu abengeke athole inkululeko emandleni ngoba lokulenga kwami la ngisenzaweni lekahle ngitraba emandla esitha. Ngicitha imisebenzi yesitha. Yeah, he could have come down. Sisonzele kupheleni ke bantwana basekhaya. How do you experience a life of crucifixion with Christ? Niyakhumbula mose iBhayibheli lithi thina sibethelwe kanye na Kristu. Wathi ngani ukuthi ubethelwe kanye na Kristu? Mangabe bewungati, mangabe bewati sikhumbule. Wathi ngani ukuthi Kristu lithemba lakho lenkatimulo? Mawubethelwe kanye na Kristu kunebantu labatakwetselela. Kube bengingilolo jabulako nga amen ngabe ngithi ngiyamcela amen. Mangabe ubethelwe na Kristu utawubona ngekwetzelelwa abantu. Bakubeke emabala bakugceke ngaphandle kwesizathu. Utawukwadi ke lapho uthi cha usesiphambanweni. Hayi mfundisi mina ngwethe indoda yami ngithatha indoda yami mina ngithola indoda yami. Mawuthola indoda yakho kumnanzi kakhulu akabonakali kahle Jesu. Ubonakala kahle Jesu malenge emkhathini wetigebengu. Ngesikhathi nawe bakhomba bathi bakhwebana nasi lesigebengu beka kahle indoda yakho. Kungesikhathi lo Jesu lokuwe ulenga naye esiphambanweni. Mangabe abasho futhi angicela ukuthi hamba ubacale. Ngithi nje phila njengaKristu utababona. Bathatha udwalile uhamba ubheke etulo awusabuki naphasi. Bakhulume ngalendlela ukuthi uve ubokwadi ukuthi cha uhleti kamnanzi esiphambanweni naKristu.
wathi ngani ukuthi ubethelwe kanye naKristu? Wathi ngesikhathi bakucambela emanga ngendolo kayendi nangendolo ngasiyo. Niyangiva inebandla? Amen. Ngesikhathi bakucambela emanga bakusho ngendolo ngasiyo, ubokwathi ukuthi ubonakala kahle esiphambanweni. Nayi-ke inkingana, labanengana bethu bayehle esiphambanweni makuthiwa unemanga. Kwakhulunywa emanga ngawe, utsilekile esiphambanweni. Ndawubuyela ngelisonto, ake ngidile nabo. Ngivile, ngicela songachaza ke lokho okusho. Laba ke nengana bethu bajampa emafence bangasiye sathandi. Bayajampa bayasishiya siphambano bantu tindo mathi shuba shuba makucanjwe manga ngawe mabakuhleba uve ukuthi inhlebo yakho ihambe kanje. Labanye bethu bayehle esiphambanweni mangabe ba frustrated tindo atihlangana atilungi dzimu esiphambanweni umkhanzise kanyonyonyoba la njengaramthuthu la phasi. Jesu bakhuluma emanga ngaye wathi it's fine ngisesiphambanweni. Usuke usesiphambanweni mabata ukhuluma ngawe bacambe emanga ngawe uthi that's fine. Khona lokunye labangathanza kusho ngami. Niyakhumbula Jesu ngithite wathi ivumela ngemabomu akhe kulenga lapha. Nawe utivumela ngemabomu akho awusho dingiloze ngibambeni ngidaze ngimosha umuntu la ngibambeni. Uvuma ngemabomu akho, uvuma ngemabomu akho kuthi tikona letinye le ngazi ukuthi mnandi but ngiyathi ku wrong bazalana akusiko vele le lokuphinga uyabona bakucambele manje ngekuphinga kuba ngathi kubuso bakho obugcwele lidzaka. So bakuthele ngaleyo nhlamba leyo ukuthi ya wena ngothi ulala nazibani bani angikhuluma Nkosi yami ngabe utsebenzela kahle uhle uthola nemathuba kuthi ngothi ulala nebaphathi uvuke kuse udonsa umoya kuqala athi yes ya sile esiphambanweni, sile esiphambanweni singane selifuthu leyangane kwane leya engabisho njalo but ngiyakhumbula nje ukuthi lufuthu lathi lubanjiwe lapha luhamba lapha eTulu sebayadzelela lapha salifaka lo correct wena nami ngifaka lele ngifuna kufe lubambile lapha lo luthi lufuthu lamkhathi intinyoni tiyandiza tibambe ngala nangala lubambile sebahleka lapha phasi lwakwata lufuthu kanti kutawuphunyuka lapha phahla phasi. Injalo impilo yethu ngalesinye isikhathi uva ngathi bayahlekihlekisa ngawe zime esiphambanweni phahla phasi utibulala wena ngesikhathi uthi ake ngibabone ake ngibasothe uthi muka wena kufa wena ngoba impilo yethu ifihlwe naKristu alenge esiphambanweni. Lithemba lethu lenkatimulo linguKristu abethelwe. Defending our innocence sisuke sidzilikile esiphambanweni uzame kwendla lonke emakhadi ukhombisa ukuthi akusiwe kulwa nalabo labahlekisa ngathi uyathi kahle kahle angikhulume sambulo etikwesambulo ukuthi uyathi kahle kahle kunenkinga lenkulu lesinayo yekufuna luthumo lwebantu
kunekuthi kuthunyiswe uNkulunkulu. Lokwenta uthi defende uze ube ungaba physical ulwe nemuntu mbamba umenyanye umdube ngilokuthi deep in your heart ufuna kuthunyiswa abantu ukuthi wena you are the best. Mase kuchamuka nomunye as you are not the best. Hayi ngila kubonakala khona ke okay ufuna lidumo lwakhe. Ungaba nasibinzi sinje kungitshela ukuthi yale ndlela umfundisi lagcoke ngayo lamhla iyangidida mina lihlahla la Christmas nje ngingakufuna ngize ngikuthole. Ngingakufuna ngikuthole makwente enjani mangati ukuthi bengibheke ipraise of man. Mangasayitholi le praise of men sengiyabhajaka. Sengifuna ukuthi prove ukuthi mina ungibone kahle yini. Ungibonile yini ukuthi ngihamba ngani? Yini uthi imoto yami litolishi? Yini imoto yami uthi Dubai usho kimi? Le yakho iyini? Ili South Africa. Uma sithinzeka ngeku deep down in our hearts bazalwane ngicela wena njengami utendele nje sivumo kuNkulunkulu ukuthi Nkosi uyathi nginenkinga yekufuna luthumo lwebantu ngiko ngilwa naloku ngisuse esihlalweni sekuthi kudunyiswe mina ngilela kuprotecta luthumo lwami. Hayi ukuthi ngilwiswa tinhlamba ngisuke ngiprotecta luthumo lwami. Mase sesiphambanweni asinalithumo lesilivikelako. Uma le ngoma besingayihlabela ngalelinye ilanga sithi ngime esiphambanweni ngitibona khona. Ngoba nyalo ngime esiphambanweni ngibuke banceba akho ngikubona khona. Blessed are those who are wounded at the cross and bayathi ukuthi uNkulunkulu utayishintsha lento. uNkulunkulu unemandla kuyishintsha lento. Wawathola emancebe esiphambanweni kepha lamuhla lo Jesu lengikhuluma ngaye makhona umuntu umhlaba wonke lothi bayethe futhi lo setawuthi bayethe nguJesu Kristu. Lo wavuma ukuthi I have no name to protect. Kungako ke liBhayibheli lithi uNkulunkulu wabe siyamnika ke ligama. Ungatiniki ligama. Unganikwa abantu ligama. Allow God to give you a name. Vumela uNkulunkulu akunike ligama lelitawukwenta uhlonipheke ucaphulelwe ngemazulu nje. Where is your hope? Lithemba lakho libuke. Alibe kuKristu. Lo lithemba lelakho. Mangabe uyayiva imisindo elihlaba. Imisindo ekwenzeleka. Ube wena unguloti misele enza veli yakho. Ungasiyo ingilosi. Mawufa timhlebo ngawo. Ufa kwenzelelwa ngawo. Ngoba una Kristu esiphambanweni. Oh, hallelujah, hallelujah to the Lamb of God. Uma ngabe besinaba nebazalwane babe babili babe lishumi bafane baleke esiphambanweni lomhlaba ukashintsha. Unento ungashintsha emakhaya lasibona khona. Unento ungashintsha liselekile ebabhizinisini. But inkinga letinengi dibakwa ukuthi siyehle esiphambanweni sibuyele ngesonto.
ngiyacela Nkosi ngemsawa. Direct our hearts to the hammer and to the nail, so that we nail ourselves on the cross. Ngoba thine kude sodra, kude umfakisi lotasifutele esikhambalweni. Ngiyacela Nkosi ngomoya wakho ogcwele usiphe ngamunye namunye wethu namuhla and for the rest of life. Silibengise bese silingisa umpostoli Pawulo athi akusesimi lophila ngoKristu lophila kimi. Akukutshuke impilo yaKristu empilweni yethu. Akuvakale iphunga laKristu empilweni yethu. Mawuthetha akuvakale uthetha kwaKristu ngawe. Thane Nkosi, I surrender all. Akube nguwe kimi, akube nguwe nami. Mangivuka ngibona ngibe nemona wasezulwini, hayi umona wami wasemhlabeni. Mangivuka ingane abe ingane yetilo lasezulwini, hayi ingane yami ngoba ngifikela igama lami. Away with my self-reputation, away with my good name. I want to hang on the cross, nethi inhlamba tiseleke kimi, ngiyawe emhleni esiqabaneni. I may not be in your office tomorrow. I may not be where you are staying tomorrow. Kepha ngathi la uyakhona ungalikhumbula ukuthi usesiphambanweni. Yonke inhlamba lentakuwe, wonke kwenzelelo lokutakuwe, akube lithuba lokuthi out of your pain you send forth forgiveness. We bless your name, Lord. Angathi Nkosi ukuthi abantwana bakho elembeni kwami nasendlini kwami ngabana yini labadilelayo. Angithandi itimo netigabagaba. Kepha lekwatiko Nkosi ukuthi livi lakho mawulithumela liletha kuhlika. Yebo lingaba buhlungu lingababa, kepha ngiyazi ukuthi it will turn sweet like honey. Yes. Oh yes, Lord. Sisahamba, may I say, sibusiso saNkulunkulu nesitha kaKristu abele siphakame sikuwe. Ngakho-ke I can confidently say you are the most blessed person. Ubusiseke kakhulu, uvusiwe, uphakanyisiwe. Kude lulwimi luyawuvukela luphumelele. uNkulunkulu wehlulele lonke likhashele likadele wena. Ngiko atiyekela libheke kuwe ngoba uyazi ukuthi sewulicisile ulicizile. It will have no effect on you. Walk in the abundance of God's blessing. Rest under the shade of His wings. Thank you, Jesus. Bonke lokungathile esiphambanweni. Ukokwathi ukuthi inzaba ayiphelele esiphambanweni. Lord Jesu lowalenga, it was just for a moment. Ngakuwe ngasekhaya, it's just for a moment. Wabe sewuyaye ethuneni. Ngakhola uNkulunkulu wamthola khona aphasi down. Wafika uNkulunkulu wathi sewukahle ke nyalo ukuthi ngingakuphakamisa. And I will give you a name. Lord, we glorify. Ngemsebenzi lodendela hayi ukuchaza thine, kepha udendela wena ngenxa yaJesu. Lodumo imandla lenkazimulo nekuthula akube sabele samunye namunye namhlanje. Lord, ngesikhathi sekuva livi lakho ngekuba la enkozweni nangekubukela. Lodumo lwenkosi makazi. Asinike lodumo uNkulunkulu.